HETNA BELAP Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom kit ta hote duni September ni simsom ni le ni khu a THUSOH LAHKHOM ho Lebanon gamsunga Hezbollah te pansa namun ho Israel sapaiten buluna airstrike injil ha pizing utolhan in target jatumbal buluna anay zawta ovin anapong do ove Israeli President Pan kibulu na munlim ho chu Hezbollah ten hanglam Lebanon mun a mi pitia chen namun ho a galman cha khol na anay dan u ahidan anata do e Israel ten buluna achil ha pi masang ovin hopi sunga Hezbollah te pansa namun to kinai vela mi piten amun chu adal ha na ding uwa fon chi uwa he sa na ne uve Israel sapaiten Lebanon gamsunga Hezbollah ho pansa na abulu utolhan in tu chana thina to mi zakhat het do ahitan chule mi zathumlam in kisu kha na anei tawve buina hung ki panapat Hezbollah te mi thi atam ni pin uzong ahitai thilso to ki manin irat a pansa side Islamist highest authority grant ayotali ali sistani in Israel ten gamsa tabanga buluna anei naw hi alampi umzo sia panla a khamtang phan hitai ati Russian Defense Ministry akon to pon in Ukraine gamsunga military land pole energy facilities drone hosin na kimang military industrial complex ho sepaitele gaman cha ho koina mun ho lol hingta buluna anei uve an say e amohon asay bena wa Ukraine ten ahin kap the bombs rocket le drone tampi ho chu balai zola na kap la pi uvin asay uve hinla Ukraine sepaiten Russia te machana chu munni ta lol hingta atin do zo uvin asay uve Jaforizia Kaiser Russia te bomb kapzin milham somnathum in kisukha na anato uvin gamsunga governor pan helai mun hi Russia ten niho somna nisung in chungla noiza buluna bomb kap humna zathumne somgupna thumvel anei zove ati hiti ho kala hin Ukraine President Volodymyr Zelensky United States gamsunga Pennsylvania muna garman cha Chang simna Strengthen Factory and Vilhan hi Hijulai muna jun Ukraine galdaw na angay Japan may chang simna khwalpi anatong ho anga Ukraine President pan Russia daw na la Ukraine hu na ding a apan la naw chunga ki pathu an say e South Korea in North Korea gamgi china kun balloon palotam pi hung kilhasing ho zia gamsunga thina khatle amo vetlo du uvin anapong do ove South Korea tian achi saphat Mailha apat North Korea ten gamgi akon balloon phalo sangala zanga walchu nentam pia po sawa Pyongyang in gamsung kaya ahin hazing u ahi ati ze achu len ho kisan anasu boy me anaka a government building ho kisan anabozi ahi ati Ako chena Sri Lankan President in Anurag Kumar Chulhando anahitai Marxist-leaning politician Anurag Kumar hin gamsung tusim thasu semphat dengin kitip na zong ananay zem. Het thai khatchu Sri Lanka gamsung economic crisis sumla pai ki mancha dalam a boina sangta anato uwa tu chanahi gamsung hi kiledo zo lo lai chu hi. Manipur State Security Advisor Kuldip Singh ato munakon haiding itna phaicham maitei te lunghol na le ama kheldo na ding a phutna ha ta maitei ten ahin gp hoza hut khana state government le maitei te hunna sim thu bullebal nailo thugu kichuna sangta anei kuki thingnoi zakolam Manipur a maitei te buloding in ahung lut na ve atina chunga mi phekal lovin maitei pi puikoi zengkiloi khomna lempen kokomi ten advisor putu sei chu ana top zel kitavin ahi September ni simsom ni lakhat ni hon kokomi into so ananai nawa Mr Singh in anapun do chu koki terrorist hole Central Force so agu a ki thokom na anei u phochit na ahi ativin ahi state sunga Central Force sang som gu war au movin chule state asape sang som thumna sanga war set au uve am ho zo se hin ahina bangtin ato na kho sa ole koki terrorist hizat hi Myanmar akon hung lut loading u ahi
hi chozo se hi Central Forces 10 agito pizi u ahi tin anapong uve chule amho ding a alol thali a hindo security advisor Kuldip Singh Zong themmo achan kenovin ahinabang ta advisor pun to na anei lo hi central government to gunanoi za Manipur hi su ke ding atyuham tin do na zong anei uve alangkhana THUSOH to kemanin almi ako lekha so in Kuki militant Zokovar Myanmar gamsunga kun September ni simsom ni lege ni le Manipur hunglu ding ahive kiti thua sa na himpi ding uvin anasai e masang a Twitter tia ki he exa Spear Corps Indian Army in post anabol na ahi ti ho tabang thuluchun na sata security implication amsa the hidan le adorta lagang thaipena na to achi ha thaini ding a security advisor office in achanchin he sa ding uvin nge na zong anai uve May Symptom 2023 ni homa sangapat Maytay la lunggel di lo pabab in Kuki na mite musit na tusela sa hata in ahin chira pipan ovin ahi hiti ho kai sit sa na ding ta sana ki ba api thinghang mi chan hom pi zanam khan in tang lovin may la thau ki ha lut bagin tom ngai te in palla na anay sing ove hinla nam pin lam kai masang mu saw de anay lo zin may ni symptom ni huapat zolanal thu ami pi lungsu cha ve pi na Aheloute brainwash bolnan Maytay Migilo pabab in gammay ka bang patlo lovin anami teo anatil si zing ovin akang hung umkhalaw kimyalmat na chu tau khom ke ho khom mai chai the a hitapon hi hinla thilzo se ki pat tilam a Maytay tel a kon thudi seya chamna sa ding dei sa ho chu galmi limpi ni hin koi zing ovin hi adi in police officer an hi Brinda chule Bablo loitambam loichu merma mule taw in anadaw ovin sugan thaina bulu nala engbol na zaw se analhun sa ovin ahin khobo anala apilo se baw anawa na hi hiti ze chun am hozong su nading bezin meng cham sanga jucha anaba sa tawin hi tunu kha penthil su a September ni simsom ni lethum ni hon wanoi HETNA umle mi pizza achang human rights activist bablu loitambam chen in chu Maytay Migilo kiloi khom hon Maytay lipun ten anabulu kin ovin gi na khauta anapikin ovin hi Infar West Kwakatir a achena ina anachivin bablu in songmi te ko ma mi pi ki khop na hom na hoi lai mun hi zongle din do thu seina ahinung nei lo du ahitin gi na anei kin ove het thei kha chu bablu loitambam hi tu a apan sa na Bangalore khopi a aloi advocate khat to ki thon Kuki ho to ki mutun ki ho khom na chamna na ding lampi ngai to na anei je tia angwa u hi September ni simsom ni lathum ni kho a Kim Secretary na kon General Secretary happy na thopor in ngai nei Kim hau kip coordinator Kuki zo ex world team formerly Twitter daughter of Mistress Lamkhonai Haukip Chief of Wakan Cycle Subdivision Manipur in hasat gan thei to so pi Kuki chate ho sa na le ngailut na zala fun drive abol hi Kuki impi Manipur kip in culture na akine in happy na le pa cha na akine hi Manipur gamsanga Kuki zo chaten galatur kine jingla he zongle muntina so pi ulan naw ha sa na hi sangle ding in kip in akigel in hi ze chun so pi ulan naw jing in ki tho khom na thei chana ki tho khom ding in pha san hi koi te bang ha sat gan thei to so pi naw ki thopi nom hoding an anoi za ki pi bank account le sugar pe a hi ki thopi na pi the hi ding a hi ahung hungding September ni simsom ni lege ni khole Kuki gagu bol changkang ta mi Zokoval Manipur hunglu ding u Maytay te bulu na hinchi la pi ding u ahiti sim thugo Maytay te ahin the thang uwa chole security advisor Kuldip Singh Zong ahidana phondo na anai tolhan in Maytay ki lo khom na gelo arambai thingol lamkai lobo pan ani hu angalal dan social media post wa muthezin au min hi tizat umta igal mi za asim hu kondinga kanga alal e kiti thehin ava sa chu zawlana na thu sele nato thilsia agelo Maytay ten ki go nana sata khat anei uveti mu chi thezin au min hi ze chun namiti homuntina limge cha salen salun chang banga umde angai dan apoi motai dunia ding in THUSOH hichan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe